Nagabenta ki khubor baman ka Sngi pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kinigilong ki khubor bam da kasngi. U President jong kaseng samla Pulit jong North Eastern Hill University u ba sandi so otun ula sha akem kasngi ning kong halor ka jingkno ba ula don ti ban thombor ya we assistant professor jong katnat Hindi jong katika school ba. Ka telong khubor na ki Pulit ka East Khas Hills ling ba u ba Vivex im ula ong bagi Pulit kila kem u President NEHUSU hadin ka FIR bala ujor da utai unong hikai. USP uyathu baga jing to okit kelas dang bat baro ki badon kti kani ka kam thombor kin sakem. Ya usamla sandi so otun na de bande eka medical civil hospital Shillong bat menta ha ka porsan baji AA lara pat district court bantian bisha. Kadba ki Pulit kidang ra ya usamla sandi so otun sha district court la sawa ka surjung ki khot kaseng KSU da ka perta mat shaprang klur kari imslam KSU. Ya usandi so otun nawan ban sunran lang da kinong yalam bah khamat jung kaseng KSU Bakentup ya usamla Raymond Karjana Organizing Secretary, Ruben Najir Assistant General Secretary, barki katu kat nekir khon. Kayeng kesyari kelapan ngat judicial custody ya usamla sandi sootun nyosngi, kane ke jingjia kelajia ke arp sauteri Urisau. Assistant Professor Katanat Hindi Dr. Aluk Singh haka FIR ke baula IT hakmat u Officer in Charge mau kendro outpost haka arp sauteri Uyayong usngausi ijur ban pentip syepi bah ke arp sauteri Uyayong ka FIR kala kedauru yagi prangut ki weipat ki badan ketiban tombor ya katei.